ekufanele yenzeke. Kuleyo kalenda uNkulunkulu asenzile. Enikela ngoJesu esideclare ukuthi we are righteous. Asideclare ngokwe-performance yethu kodwa esideclare ngomsebenzi uJesu awenzile. Amen. Ngenxa yesikhathi baqale ngeke umuntu ayicacise indaba ye-justification ngoba manje sifuna ukuza kuleli point. Usathi uPaul into elindelekile ukuthi kumele yenzeke indlela okumele siresponde ngayo kule grace kaNkulunkulu asinike yona. Uthi esikhundleni sokuthi ninikele iminikelo ethile uthi offer your lives. Amen. Amen. Isizathu sokuthi ethi offer your lives ukuthi manje imhlatshelo vele ayisasebenzi ngoba uJesu vele yena usefikile vele already as a perfect sacrifice. Akuthi Jesus na imhlatshelo noma ngabe hlobo lomhlatshelo awusasebenzi ngoba manje vele uJesu usewukhiphile opheleleyo. Manje uPaul unalento ukuthi ke sifanele ukwenza njani to respond kulo musa uNkulunkulu asenzele wona. Amen. Uthi offer your life as a living sacrifice. Uthi this is true and proper worship. Ngamanye amagama ithi lento i-worship okuyiyona yona. Before ngize ngamaculo engizowacula ukuze inkonzo iyakazi. Uthi i-worship okuyiyona yona eyokuqala lena manje ukunikela your life to God. Amen. Ngiyazi namhlanje siba nenkinga asinawo amaculo even kuma-practice sixabane ngenxa yamaculo okumele siwacule ngoba manje sinenkinga. Ake ngisho lento i-worship yokuqala okumele uyazi offer your life. Jesus. Awuthi umakhelwane wakhe kuseme uthi I am a sacrifice. Umakhelwane wakho ngamehla bomvu uthi uhlele eduze komuntu oyingozi. Sekuseni navele namuka nadabuka akawubuka umakhelwane wakho uthi makhe I am a living sacrifice. I am a living sacrifice. Jesus. Hey. I am a dangerous person because I am a sacrifice. I'm a